kuva tariki 10 mu kwezi kwa karindwi muri umwaka turimo kugeza tariki 17 mu karere ka Kenke hagaragaye umutekano mukeya nyuma yuko habaye ibitero bitewe n'inyeshamba za Mayimayi bagatera abaturage mu karere ka Gakenke. Ese ibi nibyo byatumye umuryango w'abibumbye ONU utuma ingabo zabo ya Kenke. Twashatse rero kumenya amakuru bihagije kubijanye n'amashitingi ya ONU yashinze muri ako karere, maze twegera rero mu tware wo ako karere Rutaganda Sengiyumva tubanje kwirizaho tumwiriweho. Hanyuma izo ndege twabonye indege zitura iwanyu uyu munsi, indege 5 6 bimeze gute, byagenze gute izo ndege zari ziki? Bikurikiranye n'ibitero huze zabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2021 muri kano karere kacu ka Gakenke. Uyu munsi bukeye mu gitondo Monisco CEO Minembwe yampamagaye mu gitondo kuko ikeneye kuza ikagwa hano Gakenke ikaza ngo gukora amankete ngo yijanye n'intambara zabereye hano Gakenke, ikamenya izangiritse, ikamenya rero n'abagaze izo bitero mu baturage ba hano Gakenke. Iyo niyo ntego yaho yari yabazanye hano, ubu niho bakiri, niho baraye. Nimo mwabashe kuharura hituye indege zingahe uyu munsi hagana he? Hituye indege zingahe muri ako karere ka Gakenke uyu munsi zako zitura he? Hituye indege zine, ariko zahituye ingenzi nyinshi. Imwe yari kwizikagwa ikagira umwanya ikagenda, iyindi ikaza. Zariko zitura ari indege zine, ariko zahituye ingenzi nyinshi zitura abasirikare nyine ba Monisco. Baraza dukorana ico kiganiro nyine bambere objectif y'urugendo rwabo, bava hano bagera hariya kuri Muriza, bari bafite no kugera Gakangara, bakagera no muri Gakenke ya kabiri aho bita kwa Segasesa. Ariko rero bwije bageze Gakenke hano ya mbere yo kwa Rutaganda nyine iwanje, na hariya kuri Muriza kwa chef bahageze. Rero muri aya masaha baragarutse uyu mugoroba, ubu telefonye dutandukanye nabo bagiye kurara hari indege ziriwe zigwa hari iruhande rwa FRDC. Bavuze ko bavuganye n'abashefu bagenzi banje b'imihana baciyemo, ngo ejo bazokora inama nini y'abaturage bose b'akarere ka Gakenke n'abashefu b'imihana itandukanye ya Gakenke, ngo na FRDC, ndetse ngo hazoba hariho na delegation ya brigade yaho mu Minembwe nayo ngo izoba iri hano, kugira ngo rero babashe kurebera hamwe izogarura umutekano muri kano karere, bakanafata n'amadone ngo ahagije y'ibijanye na zino ntambara zabaye muri kano gace. Ku munsi w'ejo hashize kuwa gatandatu tariki 17 mu kwezi kwa karindwi habaye igitero. Ese murabona ko kuza kwa Monisco gukora ankete ubugenzuzi bakamenya ukuntu byagenze, hari cyizere kirimo cyuko amahoro n'umutekano byagaruka muri ako karere mukongera kandi mukabaho nkuko mwami wayo mishize? Nta cyizere turagira monsieur journaliste, kubera kuko ibitero urabizi hano muri Gakenke yacu kuva intambara zaba muri kano gace ka Minembwe, muri ho plateau ya Minembwe hano muri Gakenke nta bitero vyari vyahaba vya Mayimayi. Ariko rero ibitero vya Mayimayi vyatangiye kuri iyo tariki ya 10 y'uku kwezi kwa karindwi, aho FRDC hinduriye abasirikare bayo hano ikatuzanira abasirikare bitwa ba komando. Niho bwa mbere bakiba muri kano gace kacu kwa Gakenke, ntabwo bigeze bahaba, ariko kuva bahageze nibwo bakinguriye ibitero za Mayimayi bitangira kuza. Ndatekereza ngo nanone bati hano abo basirikare ba komando nta cyizere dufite kuko umutekano ugaruka muri kano gace. Chef Rutaganda turiko tuganira ikindi kibazo twari dushaka kukubaza. Akarere ka Gakenke kabaye tumwe mu turere tw'akarere ka Minembwe tw'icitegererezo, amoko kabana neza, abapfurero kwa Chef Sekaseso namwe. Ubu ngubu bimeze gute? Abaturage barabanye, bagenzi banyu b'abaturanye b'abapfurero barahunze se barahari, bimeze gute?
abaturanyi bacu kwa Segasesa twari tubanye ejo ibitero bije niyo zaturutse n'igihe zasubiyeyo nico gihe niho zaciye bisubirayo ariko kuri ubu ngubu baratubwira ko banze kunga barengukura mu itambari y'abandi bagiye amatwa dusumira rero avuga kuko bakiri mu bihuru hariya hafi amazu kuko abacu nabo bahungiye hafi amazu ndacyari ko mbikurikirana kugira ngo bimenye neza sindafatisha shefu wabo ngo abintamirize ariko bivuga kuko bari hariya hafi bifuza gushaka kugaruka ngo tubane ko twari tubanye izabaye natwo arabatunguye ariko ntabwo babigizemo uruhare bivuga ibyangiritse muri ako karere mu gitero cyabaye kuri wa gatandatu byo bari biye amazu yahiye inka ishobora kuba zaranyazwe hari abantu bahasize ubuzima bimeze gute amakuru avugwa rero ntabwo turaharura amazu neza ariko umuhano wa Ruzabagiza aho bita kwa Mahindigiri undi muhana bita ngo nuwa Beteri naho utegeranye n'uwo nguwo asa n'umuhana wa Miko hano muri Gakenke ya mbere y'iwanje naho aho bita Igakenke kwa Barabona naho hahiye inzu zine zitwitswe na FRDC mukomeze mwihangane tunashimira chef zanyazwe hano muri Gakenke ya mbere hanyazwe inka 81 muri Gakenke ya kabiri bivuga kuko hoba haranyazwe inka 180 abaturage baracyari mu bihuru abaturage baracyari mu bihuru ntibaraje mu byabo abaturage baracyari mu bihuru ntibaraza mu byabo abandi ndetse barajabutse bagiye muri karite y'irundu kwa shefu bikino niyo bakiri gusa twabaye tubabaga baruru mukomeze mwihangana chef kandi mugiye ibihe byiza imana ibafashe murakoze cyane journaliste n'abana